umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu cya Iran mu bijyanye n'imyemerere amaje gutangaza ko bagiye gutagetinga abayobozi bakuru aho bihisha hariho hose ba Isiraheli na leta zunze ubumwe za Amerika. Umuntu wese uri mu ntambara kano kanya ya Iran leta za Amerika na Isiraheli ubwo agiye muri target. Igihugu cyane kimaje kubitangaza. Ibintu ko bikomeye amaherezo biraza kuza kugenda gute documentary. Nabonye Prime Minister wa Liban ari kuvuga ko Iran yohereje abasirikare benshi muri Liban kugira ngo ajye gufasha Hezbollah. Ni mu gihe Minister w'ingabo wa Israel Katz arimo aravuga ko igice cyo mu majyepfo y'umugezi bita Litani ni mu majyepfo ya Liban Israel itazigera ihava, ahifata ngo nizigera ihava. Nyine Libani Hezbollah nayo hari uduce two muri Israel ifite. Urabona intambara uko igiye ni kuyijyana bise bihinduka abati amazu muzaba murimo aho muzamuhereye hose mwatwica abayobozi iyo bushore nayo igiye ubwo y'intambara ibaye total. Nyine done zirahinduka. Urumva Amerika niyo yabizanye. Nivuga mu muntu cyakurasha hakurashe naye niho umurasa bikaba kimwe kuri kimwe kugeza umusifuzi cyangwa abantu bareba iyo match bavuze ati nafize nafu dore Amerika dore bamuri kukubita kuseke no kugira ngo bahabwe ubutumwa uko Amerika yagize intagondwa na Israeli ngo nibo ngo amategeko ntabareba. Yego mbumva ko abanya-Iran atari abantu batava amaraso. Iran nyine igiye kubaho umufano. Bizwi ko Iran yiciwe abasivile, yicirwa abanyeshuri, yicirwa abarimu. Nta kategori nimwe muri Iran Israeli na Amerika batarica abantu. Ari abaprofeseri barabishe. Ubwo abaherereye muri Middle East bose bagiye muri target. Barabataza kugira ngo cyase babyitiranye ko twavuze no kutaka bwa leta za Amerika oya abari muri region yose Middle East. Ni ugusubiza ni nkuko Iran Bibi niwe watangije ibintu byo kurasa kuri stock za gaze na petrol. Nko ku munsi wa gatanu barabyibuka. Yego. Iran nibwo yahise nayo yataka ku bitembo bya gaze na petrol muri Perse d'Arabe. Barabizi. Nuvuga ngo Iran icungana icyo Amerika ikoze nayo ikakishyura ikabibishyura muri ubwo buryo. Barasa site nucléaire Iran nayo irasa site nucléaire Dimona. Siko bimeze barashinwa ari strategique nabo bakoresha amakresta missile. Nuvuga ngo intambara namwe military bayita military scenario. Nuyijyana mu birindiro bya gisirikare nawe niho bayijyana. Nuyijyana mu basivile nawe barajyana mu basivile ariko bababuri. Byibuze na Iran irabanza ikababuri. Ubwo urumva ibikurikije n'amategeko y'intambara ariko Israel ujya kumva badomye umuntu. Nubari nundi rashe Israel ngo mwene wabo wa muntu ba mu ba general ba Islamic Republican Revolutionary Guard bene wabo. Ubwo urumva rero ke nibura umuntu viza abasivile abaministiri abaki ugafata nka ministiri arashi ngo ari kuri tonde rw'abazicwa ngo niyemera diro ngo haramukuraho w'inteko nshinga amategeko ugafata president nyine mbwira abo bantu. Mbona rero Amerika na Israel igihe kigeze ngo abantu bashyiremo imbaraga. Yego babicaze babaho ubutabera kandi biragoye guha ubutabera umuntu kurusha imbaraga. Birasanga baca intege Amerika na Israel. Gusa ngiye formule nabonye yoroshye nuko abantu batinya kuyikoresha kugira ngo Amerika icike imbaraga na Israel. Nuko ibi bihugu byose nabyo bica amadiru babi bafitanye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Yose amatererare badiringaga hose ntabwo ibyo babikora kandi mu gihugu cyose kidiringa imibereho n'ubuzima bw'abaturage b'icyo gihugu kuruta uko badiringa bagendeye ku marangamutima y'ikindi gihugu. Nuvuga ngo Amerika ni ukuva muri ama institution erega n'icyo Uburusiya n'Ubushinwa bategereje ntabwo abantu babizi kandi barakomeza gushyira Amerika muri complication kuko barabizi niba abanyaburayi biranakubwiraga kare bavuye muri Mastercard na Credit Card bagatangira kubaninga no ma X yabantuza yaba Elon Musk. Yego bakabaca n'amande nibyo abanyamerika binjizagamo amafaranga nibo umuperise yahagaritse gaze na petroli hafi tugunguru nka miliyoni 15 zenda zira eshanu wazishigira ubundi bihugu na Iran
yego ukwezi n'iminsi bikaba bigiye. Icyo si umunyamerika si ubwo urumva atagiye. Abasirikare ba Amerika bakaba batinya kujya munsi ku butaka, abantu bagahita bavuga ati burya Amerika yari icyuka, nta kintu cyari kirimo. Mbese Amerika izongera gusanira amadiru n'ibihugu ngo y'imikoranire mu gisirikare, ngo imyitozo n'ubutasi. Ahubwo Zelensky ari we babona ubwo ari we shwadiru ni urugero. Aho sigiye kugenda ihatakaza. Uko bivuga ko iyi ntambara impamvu bazayivaho urayizi se? Amerika ifite iturufu yo kuvuga ngo iyi ntambara yayitsinda ngo yayitsindwa ngo ikiguzi kizishyurwa n'ibi bihugu byacu twese. Warubizi ngo ubusi yacaci faranga ryabo si ryo faranga nyine ya reference ni faranga yo ivuga ko babahaye inguzanyo. Ikigega cy'imari FM kivuga ko ino ntambara iri guteza rosi cyane. Yego nubwo G7 batangaje ngo bagiye kumetiriza ibiciro bya peteroli barayikura hese ngo inflation itazamuka. Biri probable kwizi bank mubona zigiye kuzamura umusoro ku taux d'intérêt, inyungu ku nguzanyo, bitewe nuko n'aya mafaranga bakura mu bigega mpuzamahanga. Izi banke finance commerciale nationale kubera leta zatsi inguzanyo nyinshi hanze muri ubwo na Amerika, ngo uburyo izava muri iki gihombo, uburyo izava muri iki gihombo nuko izazamura urwunguko ku nguzanyo yahaye ibi bihugu. Ubwo bazadukana wese kene essence niva ku 2000 ikajya ku 5000 n'urugero. Wenda nishaka izabe 2500 nwese yo 500 wagize ngo niki si umusoro w'intambara wa Trump na Bibi. Nwese ubwo numva ari Trump uzayishyura kuri konte cyane umushoferi uzabutwaye imodoka. Ubuzi imyigaragambye iri kuba mu Bufaransa hirya no hino za Bahire n'ibiciro by'amafi byazamutse uko amato menshi burya akoresha mazutu bikomoka kuri peteroli. Yego mwese n'ujya igikoresho cyakoreye mu ruganda kikiyongeraho wenda nk'10% cyangwa 50% ni Bibi uzawiyishyuye. Ni Trump si wowe abanyamerika rirafunze. Rero ibyo bintu bitenkeke bizatuma gukora neza. Yego noneho wimve ngo abakomuniste bazaba bifite kuri make, kuko nta kintu yakubwiye Amerika yakora China idakora n'Uburayi. Noneho birangira Amerika ibuza abafatanya bikorwa, kuko ubwabyo uzarebe ya defense z'abanyamerika zirahenze, igikoresho cya Amerika kirahenze. None bigeze ku rwego kiri gukubitwa n'udukoresho twa okazi tudahenze. Ese ubwo urumva politiki ya Amerika idashaje? Erega buri Amerika gukubitwa ntabwo ari uko yabuze imbaraga, ahubwo yananiwe gusubira mu mutwe nk'ukorera evasion imenye isaha igeze. Isi ni dynamique na politiki ni dynamique. Iyo abantu batakuvuyeho nawe ubavaho. None Amerika iri kubikora amemuta, irimo irabikuraho nabo bayikuraho inakubitwa. Najyaga mbabaza mbere, najyaga mbikwereka made in US ubona hano hanze ni iyo ugiye mu muhanda ukareba no mu isoko made in US. Ariko brand ziba zigihari za Nike abashinwa bakabikora ariko bakafatanye amasezerano na leta za Amerika, ubwo bamwe bakinjiza n'abandi bakinjiza, nuko basigaye babikora. Ubushobozi bwo busigaye bukora bakagira ibyo babona na leta za Amerika agira ibyo ibona, nuko leta za Amerika ngisigaye ikoramo. Amerika yarisigaye icungira ku dukomisiyo two muri Swift gusa. Kuko biriya bintu babikonvantingaga mu madolari gafata utwo dukomisiyo. Aho nabwo ambwira marike ya Nike naye muri Asia nyinshi hadiwe yazikorerwa muri Asia, nibo basigana na pourcentage ni Amerika igacungira muri transfer y'amafaranga niyo brand. Ariko ushize kuri pourcentage ya product 80% iba yasigaye muri icyo gihugu, Amerika igafataho 20%. Subwo urumva ibyo byayigeza akaba arabatse nabo soft power babasha kuzamura izo brand abantu bakabimenya, media bakaba yifite bakabasha kubikontrollinga, bigatuma bya bintu bigura binahenze kandi ari ibintu bisanzwe. Ibyo n'umunyamerika kubikora n'abantu babaye benshi. Buri ntambara itsindwa cyane muri propagande, biragoye kubona amafaranga y'abantu ngo bayamamarize. AI nayo harahigarukira nicyo. Nibaze Trump n'umuvugizi nta muhakazi
umuvugizi avuga nka kabiri mu minsi ibiri cyangwa kabiri mu minsi itatu. Nanone umudamu yaba yapakiyemo ibintu bye. Trump niwe yandikiye, niwe yitangariza doko barimo ibintu byose. Ababloga benshi bo muri Amerika bari kontra Amerika na Trump. Yego kano kanya yego no Kings nabo abataye muri yombi benshi bari kubasisibirana, ariko ntabwo bari bubyemere. No Kings, no Ice, no Imyigaragambyo agomba guteza ibibazo bikomeye. Yego n'ubundi guhangana nabo kandi bakaba mu minsi yashize imyigaragambyo y'aba Ice ntabwo bagiye bayirwanya, ariko kuri ino nshuro mo barabirwanya kubera ko batabirwanije ushobora gusanga igihugu cyose cyahagurutse kuko ubuzima buri guhenda nabo. N'umuntu utazi kwanariza mu buryo buri variable, geometry variable y'intambara, yego, cyangwa se izi analyse algorithmique z'intambara, uko bino bintu nubwo mbivuga abantu wenda babyumva uko babibonye, bisaba ngo bikore research, ntabwo wapfa kubyumva ngo uhite ubimenya utabikoze ubushakashatsi. Niba utazi gusesengura, uri muri Amerika, uri i Burayi, ubirebere ku giciro cya gaze na peteroli n'isoko ry'imari n'imigabane ry'i Burayi na Amerika no muri Aziya, ikintu cyitwa na inflation. Ubwo uzasanga uri kurwana n'ukuri. Imwe muri challenge Amerika ifite ubu ngubu ntabwo ari Iran, ni uguhagarika intambara kugira ngo inflation muri Amerika itagera ku rundi rwego, n'isoko ry'imari n'imigabane bourse zitagira gute, zidakomeza kujya hasi. Yego, aho niho ruzingiye, biri oturu y'idolari, petrodollar, isoko ry'imari n'imigabane, inflation muri Amerika, muri Aziya no ya gaze na peteroli, no kubura gaze na peteroli mu bice bya Aziya Amerika ifitemo inganda. Ubwo niba utazi gusesengura urwana n'ukuri, erekeza urebe isoko ry'imari n'imigabane rya Seoul, urebe iry'i Paris, urebe Wall Street, urumva rya New York, za Tokyo, none urebe gaze uko kugura muri Amerika, peteroli n'ibiki, none uzaza uvuge ngo doki ngo ibiki n'ibiki. Naho undi uri Dubai, urumva mwe bavugaga bya bindi, nta kintu kiri kubera Dubai da. Ubwo Trump byose biba kurasa amaradari n'ibindi byose, niyo migi bari kurasa za Alitawa, atubwire Qatar ibyo nabihari. Yego, atubwire Jeddah uko bimeze, mudu yifotoza afata agaselfie, urumva. So atubwire business ziri Dubai port uko bimeze, atubwire ingendo na ya maviza y'abantu bajya gukoreraho imirimo ba prayingaga aho bigeze. Ubwo nibwo rero natwe tuzagaruka tuvuga ibindi. Yego, akandi kantu kandi documentarike nabonye Prime Minister wa Liban ari kuvuga ko Iran yohereje abasirikare benshi muri Liban kugira ngo bajye gufasha Hezbollah. Ni mu gihe Minister w'ingabo wa Israel Katz arimo aravuga ko igice cyo mu majyepfo y'umugezi bita Litani, ni mu majyepfo ya Liban, Israel itazigera ihava, ahifata ngo ntizigera ihava. Ko numva ibintu byamaje guhindura isura. Okay. Iki gihe urugamba ruba rumeze gutera kuvuga ngo urumva Iran yashyizemo imbaraga, na Israel nayo ivuga ko ahiza kuza gufata nayo itazahava. Umva rero ukuntu bimeze. Iran nyine reka ubwo tugiye kubirebera hagati y'igihugu cya Liban, Iran, Israel, ubwo na Amerika izamo na Middle East muri rusange, ariko turaba twibanda wa. Nuvuga ngo Iran, nukuvuga ngo igihugu cya Israel cyari cyaragiye mu majyepfo ya, cyarafashe uduce tumwe two mu majyepfo ya Liban, ahantu hahereye abantu b'abashiya benshi n'umutwe wa Hezbollah bashaka kubaca ngo bahave. Ariko hari ukuntu abantu bava muri Iran bagacengera muri Liban bagahita binjira muri Israel, niyo mirwano ihari. Ikimenyimenyi nyine na Hezbollah imaze kugera kuri kilometero 100 uvuye ku mupaka wayo na Israel muri, numva ngo Hezbollah nayo yaracengeye nyine, abanya-Iran baracengeye muri Israel, hari aho bafashe, ari naho abo basirikare bane ba Israel baguye. Bari n'umuntu numva avuga ngo ni abakomanda babo, abandi babishe, Hezbollah babishe. Kino bivuze ko ni buri Liban itandukanye na Palestine. Liban ni habu y'abantu benshi, harimo abakristo, abashiya, abasuni, abakiride,
abajuife erega no mateka ya Middle East Kenya aravanze. Ubundi yabaga mu byo bita monde arabe niyo babagamo. Aba bakoloni rero bagenda bashyira ayo mazina ngo Libani ngo ibiki birangira uko imipaka bagiye bayikata ku mpamvu z'umwongereza divide and rule, bisanga bari muri izi ntambara ziri compliqué cyane, ziri complex. Nyine Libani Hezbollah nayo hari uduce two muri Israel ifite, niyo mpamvu mvira asa za Haifa mu buryo bworoshye. Yego irasa hehe urumva ubuce bwinshi ngo na hariya ngo na hehe Sinai urumva Berisheba Rehoboth, ubwo buce bwose. None nayo ikavuga ko Israel mu gihe itazarekura ubutaka ifite hari nabo batazava noneho muri Israel bubi babonye green light yo kwinjiramo. Byateje n'urupfu rw'aba bakaske bane, bituma Ubufaransa butangaza ngo inama idasanzwe ngo yiga ku mutekano urumva, kuko buriya hari demilitarization zone yari irimo n'ingabo z'abibumbye z'umuryango w'abibumbye kuva kera. Yari ku muyoboro wa Litani. Harimo abataliyani, abo muri iki gihugu cya Bangladesh benshi bava hirya no hino. Umve ko no ntambara ikaze, intambara iri kugwamo n'abashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano nyine ngo baroni bakadahumeka amamisira babaca hejuru. Bakadahumeka. Izi ni intambara z'umujinya. Amaroketi arakora, amadrone bayinjije mu butaka butagatifu bwa Israel. None ikibazo rero gikomeye, Israel nyine kuvuga Israel Katz avuga ngo ntibazahava. Israel Katz na Bibi na aba extreme droite babahezangura. Bo bafite agenda yo kwica abantu bose ku isi batavuga rumwe na Israel. Urumva nabo bafite mission iri irrealizable idashoboka. Erega Israel umenye ngo iri kurwana intambara zo kwiyahura. Nicyo gihugu mbona cyabiyahuze cyambere. Libani bakubye inshuro nyinshi cyane n'abaturage n'ibiki byose. Ariko byose bigaruka ku mutwe wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Buriya ba Israel Kati bano ba Bibi bano ba extreme droite bose babaheza ngundi bo mu ishyaka rya Likud. N'abantu mva ko bazisha mu mutaka wa Amerika bagakora ibintu byose bashatse by'imbaraga, ku buryo biri gucungirwa hafi ko bashobora no gukoresha intwaro z'ubumara. Nuno Hezbollah nayo ikavuga ngo natwe nibatava ku butaka bwacu ntituzamanika ibikoresho. Ariyo mpamvu ubona zino ntambara bino bihugu byo muri monde arabe byirinze kuzijyamo cyane, kuko zino axe de resistance ntabwo zireba abaturage, zo ziyanganye n'umusirikare n'umuntu uhanganye nazo. None Hezbollah zino axe de resistance n'izi zose z'abahuti bono bose bavuga ngo Israel yarenze ku masezerano y'Oslo. Israel yanze ko Palestine b'igihugu cyigenga. Hari abantu yagwatiriye muri West Bank, rero kindi abantu bagiye bibaza Mahmoud Abbas arafunzwe, afungiye ahantu na Israel West Bank. Ibyo bintu se babidefinisa gute? Ukuntu igihugu gifata umuperezida w'ikindi gihugu kikamugira imbohe. Amerika ibyo bintu reka kandi bino bintu biragaruka uturu ya Amerika. Yakabaye bishyira ku murongo two state solution. Nono Israel ibirengaho ntiyarenze kuri aka gahenge kose. Kandi no Israel igiye mu mitsina Hezbollah nk'ibi bya bundani ku bunde Kenya. Kereka yo mushizeho amakarita y'uburyarya, kereka sinzi, kereka mufasha abayimamu bose n'abapapa n'abaperezida bose bakareba uko babihoshya hose. Uko 2006 Hezbollah kubise Israel induru ziravuga imanika amaboko. Nibwo badevelopye amaya defense Patriot n'ibiki. None se Israel izabasha kwitinsura? Ntabwo bishoboka ku ntambara y'ubutaka. Hamas byaranze. Umuntu bita Hezbollah, umutwe Hezbollah ku butaka ku rwego rw'isi urayoboye. Ntabwo mwarwana ku butaka ngo yive mu nzara. Bafite experience yo kurwana igihe kinini. Irani rero yongeyemo abasirikare. Bese baze Israel izana twadutekinike ngo tw'imyitozo ngo abushi ngo bambaye civile ngo tumodoka ngo baraza ngo bafite imodoka zisa ngo niza Hezbollah ngo nibiki. Uzi ibintu Hezbollah bakorera.
ubuza bita muri yombi ubuza ibiki. Ariko Amerika ikintu kirimo Kenny, Israel yarwanya intambara inanirwa kuzitsinda, ibona yakoreye ubusa, ihitamo gukora intambara ya busazi. Ko ntabwo ambwira kuva mu 1948 nturafata na kilometero karimwe nakubwiraga 1500. Ese ubwo Amerika yamari iki Israel? Ubundi se Amerika imaze iki? Israel ubwo yaruhiye iki? None intambara ya karundura ikaza bananiwe. Erega buriya Israel bayumva ngo abakristo bose, Amerika abantu mwese mwajya kuyitabara ngo muyisengere, ariko ikibagirwa ko ariyo yiyenje ku bantu. Kuko Bible aravuga ngo Amerika ni ikubite itababariye, niba twike niba rimbura babe bakajurite. Numva imyumvire aba Israel katse na ba Bibi bazasigara bo bakanuye bose bare nibahinduriye impumyi, abajuifu basigara bo bakanuye. Urumva iyo myumvire ni kibazo. Ese sinakubwiye no mu Hassan niba ari Mohamed inde niba ari Nasiri niba ari inde wasezeye muri UN, yari intumwa idasanzwe ya Loni. Ejo bundi nuko yatangaje nigeze kubibabwira abakoze declaration ko afite amakuru yuko Amerika igiye gukorana na complicité na Israel bagatera intwaro y'ubumara y'uburozi yica muri Middle East. Nta bundi buryo ngo iki kibazo kizakemuka. Akabyo bisa nkaho bitari guteza ikibazo kano kanya. Aba barwanyi ubwo nayo barayirwaye. Kenny ngira ngo byari bya kera, ariko documentary ariko Amerika wenda ukiraho aho ngaho ntabwo nashaka naho nta bintu Amerika ukiraho reka gukano tukarebeho. Yego leta za Amerika yateye intwaro kirimbuzi Hiroshima na Nagasaki, niyo ya mbere yari ibikoze bituma Ubuyapani bumanika amaboko. Ubuyapani bwaryanaga. Leta za Amerika kano kanya kuba bafata iyo ntwaro bakayikoresha, baba bizeye iki? Ese barabizi neza ko abo Barusiya, Ubushinwa kuri amajyaruguru nabyo ari ibihugu bifite izo ntwaro kirimbuzi, ubwo zo nago zakoreshwa? Ese umutekano wayo baba wizeye mu buhe buryo? Iyo risiko bashaka kuba bayifata. Reka ngusubize mu buryo bwahoranye. Yumva Amerika bavuga ngo ni Great Satan, ni Satan uba uzi byaraturutse. Iyi si kuva yabaho yitwa isirimo abantu. Igihugu Amerika, ibyo bihugu 50 nibo bakoresheje intwaro y'uburozi y'ubumara, nibo bazanye indwara z'ibyorezo, bazindura business, nibo ba vampire nomero ya mbere. Niki se batakura umuntu gutera banka basta? Intwaro irimbura umusozi ukayirimbuza umuntu uno hakagenderamo n'abandi. Satani rimwe iba muri Amerika. Iyo ubona Pitexet cyangwa Trump ubwavuga ngo ngewe Irani nimutamakinga deal ndaba hating hard, agiye ndagisenya kuyo kitazojya no kwiyubaka ukundi. Sigomba guha ijambo. Nge Trump arabizi amaherezo ye ngewe tuzavugana nabo. Nge nzavugana nawe nge reka Kenny ari ukuntu Amerika ikora ibintu mukaba abantu bakajya aho ni script ni showbiz, ariko president w'igihugu abantu bubaha akihanukira. Hari ibindi yarabikoze rega Kenny ari ukuntu bagira ngo Trump ni muzima. Ntabwo muri iyi context Trump ari muzima n'aba ex-state n'aba Bibi. Nicyo kibazo isi tugira. Twe tubufata ibintu nka joke nk'ibintu by'imikino, ariko bifite big impact. Covid se yaje bavuga ngo iki? Bamwe bayihakana abandi bayemera, ariko abantu yateje crise nibo babizi aho bari hose. N'abayikiremo nabo barabizi aho bari hose. Iyo si Amerika. Kenny Amerika ntikina. Mwese Maduro mwari muzi ko bamuta muri yombi n'umugore we. Wowe bagutaye muri yombi n'umugore wawe, urumva bakajya kugufunga uri president. Bakumva ko aba ari abantu. Erega Amerika mwe mujyaho n'abantu. Deep state. Kenny niba ugitekereza gutyo n'abandi musangiye ibyo bitekerezo. Njye Amerika namaze kuyishyira ahantu mutukubo n'utwatuzo. PM yara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Russia bivugaga exclusive ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Ati Amerika ntabwo ari abantu bo kuganira nabo, si abantu bo kwirindira byiteka. Si rimwe baduhemukira, si kabiri tuganira,
aje kubatera kabiri bari kuganira. Amerika si igihugu cyo kwizerwa. Ntabwo amaherezo bizarangira ute niba bashaka kuba bakoresha na Amerika kirimbuzi. yarasaze yarabastinde. Nakubwiye ubushize mbere y'intambara baravuga Trumpisme. Ujye gusoma mu nkoranyamagambo ya Trumpisme. Ni umuntu ukora ikintu abantu batatekerezaga atitaye no ku ngaruka icyo kintu gishobora kugira gute kuzana yaba nziza cyangwa yaba mbi. Ken wumvaga umunsi umwe VOA yavuga ati hagarara itihagarara. USAID hari umuntu wabyumvaga bazandike batubwire. Hari umuntu wumvaga ko kutavuga se abantu babimukira Amerika bihugu 40 ngaha yabaninga visa bihugu 40 yego. Hari umuntu wari uzi ko Amerika ya deployinga na visi mu butaka bwabo. Los Angeles ni umujyi urenze Warix na Washington DC yego. Rega Trump nababwiye kuva kera arashaka kwirangiza namwe mudasigaye. Ni ikibazo Iyo utanyivuga ariko urabona ngo Amerika nta santima bagira bro. Amerika murangizanya diri gahita ikubaninga. None se umuntu usohora statement saa sita z'ijoro, umuntu utera perezida mu rukerera muri weekend mugenzi we, indege zimuri hejuru n'imatara umujyi wose bawukatinze off, uri muri blackout. Nicyo se Amerika itakora? Vampire nta kintu na kimwe ku isi Amerika. Nababwiye ko Amerika iri ku wundi mugabane. Izi ntwaro za kirimbuzi ni amaradiation, urayibona? Bashobora no guhita batuzima. Igitondo kimwe mushobora kubyuka muhumeka amaradiation ya Amerika, sinkubeshye. Kavuga ati dusigaye twenyine, Kagisiri n'Ubwongereza n'abandi bakeya, Menirandi, affaire terminée. Kuko aba bantu b'aba extreme droite b'abazungu Kenny n'abandi bafite ubwoba bw'ibyo bakoreye abantu ku isi, kandi bamenya ko abantu babibitse mu mutwe, bakora amakarita y'uburyarya ngo bagaruke biranga, bagatereka tubarimbure. Natwe twifata mama ngo ntibabikora. Nababwiye hakiri kare mukata amadiru ya Amerika n'Uburayi, buri gihugu kimenye aferi zacu, nibwo isi zabona amahoro. Kandi ukata diru bikinisha bagata bagusoza, niho babera babi nyine. Kubikinisha byonyine nuko bashaka kubavuga ngo navuge n'ibintu byanyabyo. Nese ni wa muntu ushaka gusuza wabyanga akawukurikirana. Ukurikirana imibereho yawe ntacyo ashaka gufasha. Ntabwo bazi ikibazo abariza ngo Kenny abimeze bite. Agacano nake cyangwa abantu batinye no kuvuga ahita ajya muri piramide ati ni umusikama. Urarwara watakamba ngo arabeshya ngo ni ska ngo ni prank. Ni umunyamerika. Nese kubiri mu mubiri niba urwaye ukabyivugira, umuntu aza kubivuguruza gute atari na muganga? Uwo ni umunyamerika nyine. Y'amadiru ujya ku ya China ikakugura, irakurikirana China ahantu hose iri ngaho mbwira. Yego, hakabera n'intambara cyane. Umuntu numva ari muzima. Kandi Amerika ishaka ahubwo Ubushinwa abantu batangira bugendere kure. Kubera ko ahantu Umushinwa ari intambara rwose. Umuntu twumva ndumva bino bintu byumvwa n'abantu atari amarobo. Umuntu uhangayikishwa n'ubuzima bwawe ntacyo agiye kugufasha, n'amadiri urimo ntacyo agiye kugufasha. Muri umunyamerika niba ubimye boro yawe, imari yawe, ngo barakubaninze, ngo baragukasa ahantu hose, nta nama uzajyamo, nta dolari uzakoze, ugende mu nyangire. Wose umwuka wa Satani. Ese wose umwuka wa Satani. Uwo ni umwuka wa Satani wa Luciferi wo gukanga abantu uti nudakora ibi ndakwica. Satani nuko abaganiriza abantu mu mitima yabo. Hirgawe abavandimwe bavuga ngo esprit satanique, great satan, ntabwo bamenye. Muri esprit ukurikiranyije amateka ya Amerika, abantu yishe, intwaro z'ubumara yakoze. Nese Irani yigeze ijya muri Amerika guterayo? Nyine kuki umuntu akugendaho ku bintu byawe, none wambwira ati tubisharinga kabyanga. Umuntu si Satani. Oya, tujye dushyira mu gaciro. Umuntu wese ugenda ku wundi rwose afite umwuka wa Satani awihana.
mu izina rya Yesu urumva Ken nyine ibibazo Amerika gwirukana umusha noneho irajwe ishinga n'ibibazo bya Iran ariko muri Amerika abantu barataka kwivuza ni ikibazo indwara z'imibyibuho indwara zitandura aba homeless aba jobless yego aba immigrant urumva abantu barataka ariko ngo regime change mu bindi bihugu Epstein zimuri inyuma barepinze abana bato myaka 13 umuntu usiga ibintu byiwe mu rugo akajya kuyinjira mu bintu byo mu rundi rugo afite umwuka wa sekibi niyo Amerika yego ibi bihugu biba bimeze nk'urugo buri gihugu kigira ibibazo byabo kiba gifite uko bigira gute kibikemura mbese umuntu kujya mu matwi ngo senya igihugu cyawe abagukunze ni impuhwe se abakugiriye Amerika nifite abashomeri benshi nifite abarwayi benshi nifite aba homeless benshi ni idafite demokarasi barimo baramagana ngo no kings yego nawe akajya kwamagana abandi noneho yebo bahinduye script ejo bundi ngo azawusitinga igikombe cy'isi ngo ni Prix Nobel yekene ariko naje gusanga Trump aba Trumpisme bano bafashiste benshi b'abanyaburayi n'abanyamerika nasanze bataramenya uko duteye nasanze badufata nk'amatungo bayobora kuri remote wowe bibona gute kuko buriya Trump ugiye mu myumviro ze na bano ba Bibi eske bo yumva ko nta civilisation dufite nta muco dufite nta mateka aho Boaka yavuga icyongereza ngo wakigiye he muraye ngo no mu Black uvuga icyongereza Nsekeni gukorana n'abantu batwanda mining bivuze icyubuntu giye mu buzima sinya nkorana n'umuntu utabona ubushobozi bwanjye utabona ko ari cyo mumari kutujugunyira utuntu tu babiteye isoni biteye isoni kabisa Amerika rero ntabwo izisubiraho pe ngo abafrikana ngo barakorerwa ngo genocide akabashakira visa ngo zo kubajyana muri Amerika buri Imana igwishura uko Trump atekereza n'aba Trumpiste na wa wundi ngo bazabubakira sha bategereze ngo umunyamerika azakubakira ngo imihanda ngo na gari ya moshe New York nabonye gari ya moshe ziriyo zirashaje ubusa zazizana hakurya hariya ayakiri je mbona no political fiction mbona ari fiction New York Manhattan abantu bararira no kwishyura amafaranga y'urugendo ni ikibazo kugeza aho batora Mamudani rigatore kuvuga ngo icumbi nzagabanya amacumbi nkora y'abatishoboye niba icumbi rigeze ku $3,000 yego ku kwezi kwishyura mu mashuri y'incuke bigoye isubuga zabizana hadakorera iwabo New York rega ni hub ikomeye Amerika cyane rwose turagushimye cyane documentary